Kublai Pibaro na ka donbosco media network ni wanra shipi gi Khuborjylla jong tayo bakaddu jong NAITUNG arajar apusa. Kimat bakongsan hakini katayo bakaddu kilong. Kajing rakhi kasngi gi khna shakri duwan ka cathedral parish limkra. Amtang hakalyang kamen Henry hakamen sim ru yarap karilang children's home gi khna. But yakun football but basketball ki sama Catholic na Jawai diocese halai kra. But mentangin pa shigi Khubor bakam kanya. Haka arkuwe terik unaitung ka cathedral parish jong ka Maria ka nongyarap ki Kristan lain kra kelaraki da kejingkemen ya kesngi jong ki kena syakri duan jong ka parish da kamas bekerpang bala penyat the Reverend Padar Bernard lalu upadarang ba jong ka parish. Hakini kamas lawan bane shiminta da palat chis pangut kinong syakri duan na ka parish ringkat baki kemi ki kpa jongki bat kiwe ki ringet jong ki emlang salang. Haka jingkren jong upadarang ba ulapen kesan ya kebenta ka bakongsan jong ki kena syakri duan haka jing em liturgy jong ka balang. Ula kren da kajing sngau tenat syapang kumno ba kajing syakri ha keduan kamdei tangga kabu hendrei ka longru kalenti ban lap yala kajong kajing khot ban long lingdo bat riu nyam. Upadar lalu ula penchluri ki kena syakri duan ban pedang ye ki kamram jengki da kajing buram bat jing IT lut da ka bepen pau ye kajing don kam jong kajing syakri jengki ha ka ban penbha ye ka mani blay harenkat bat ki lingdo bat ki pat riu nget. Lepen kut ia kini kejing rakhe da kejing dwai sngongu nadu ke doknut bat kejing penthamai ia kejing IT ki kena syakri duan ban beteng ia kejing syakri jengki da kejing sngorit bat jing IT lut. Ke cathedral parish ke kemi lenti ban penroi ia kini ke kam bekenja mensim bat ka khot ka wer shu ia ki wei ki kena ban rung ha kini kejing selok na kebenta ban yo shipun kiling dok bat kinong syakri ia ka parish bat ia ka balang hibarok ka wei.
sin ngi jutharai basin bekibriu kilapoi im hasurak kinom la syuban kela. Henry Habadon hi kinong lambat kinong sumar na kebenta jengki kajing kela kawan kamtam haba ailat yaki bantip bat ngau thu syapang ublay. Day hakani kanong rim bakarilang children's home balapeniat da kaseng solution jong ke Shillong province manla kapor ki syatyalam yagi kena basa bat ki syaki kenjajing dwai retreat bat ki ki kam ban penbaha yagi kena bat usok jong jing tere shitam kiti kinong peniat ulalong shisha ubatiang. Hakani kekenti arpulai ngot ki kena nagarilang children's home kele shimenta haka retreat ha Holy Redeemer Renewal Center naduk ka khat kendai haduk ka arpway terik NAITUNG arjar arpusaw. Ubrada Ricky kemenlang maulong SDP ulasan rani ki kena hakani kejingat linti bekenjaman sin. Kani kejinga dwai kabalai sngi kabala ajing mentoy shibon hi kinong one retreat la peniat the director jong kete kejaka harenkat bat kinong irap jong o. Kani kejing dwai retreat kala penjeliu ya kejinget bat jing roi bekenjaman sim jong ki kena. Lingba kejing dwai bat kejing perkat ki kena ki wat banyak ya kejing day jong ki bat ublay bat ya lede. Kejing let sya kete kejaka kala ailat kerpang ya ki kena ban penya sok biang bat la kejong kejing long mensim ban penklan ya kejing sngau ya jan bat ublay bat paramaki. Bat ban mat ya kejing it bat kejing don jong ublay ha kejing em jong ki. Ki kena kilawan pa shala yeng de kemensim kebab lepen thamai bat kabala penslur ya ki ban em ya la kejinget da kejing kemen bat de kejing temu. Ki Samla Catholic na NIAM diocese Jawai ki bapulia Shillong ki khat pratali ki parish beper ki bana east but west giant hills ki la pelong ya kelempung ya kop ile kai football but basketball St. Anthony's mini stadium lain kra. Kani kelempung kala ne arsngi ha ka arpun riu bat arpun nyau terik NAITUNG. La play kini kelempung ha ka arpun riu terik bat ha ka arpun nyau terik la pelong ya kejingile kai final ha ka football but basketball. Ka kli riat parish ka lara ka nam la du ha ka football da ka penrem ya ka amla rem parish da ar la ka we. Kat ba ha ka basketball shinrang ka Jawai parish ka la pelem ya ka baratu parish da ar kendai la khat pra basket. Ha ka liang ki kenthei ka amla rem parish ka la pelem ya ka mau kendeng parish da ar we la khat ar basket. Uba Fantin Joseph Lakadong MDC ka lain kra ulalong ukong san bansami ki busket ha kini kejan miet ka ar punyo terik NAITUNG. Pat kini na kaklik riat Paris. Neymar, karbi nomor. Taga bal yuk kem dau goalkeeper yang ka Amaran Paris. Persa yang Paris ramai siapa mengkini ki Paris ki wadamnya langsung dia Paris bangga amlaran Paris Sabah live volunteer yang lebih man kita kembro ke Usman Sabah irap i kenang wa yosuk iu pelai ini ke program kita kembro ke wa emerson kulot mesin wirap iu jet ekabal ni penjan ekabal Sabah volunteer
Bat da kini ki Khubor ngi lapoi syaka bekut jang kini ke THUP Khubor. Ngi ai ke jingket bok ket riang ngi pi baro bat bapindon ha ke jingkot jingkia bat pinshat pinklan. Ngi kerpat ipi baladadon ki Khubor baja ha ki parish ni ki Shillong jang pi bapinpa ni pentip shingi hau tiu number badon ha ke screen jang pi kenang mengindang la ban penmi man katayawi ki Khuborjylla. Keblai shibon ublai un kerku yipi.